Sitame nona bangke alangli det kachari aronalo aphan panung kupsi pherangke atum phang criminal ku ke hoke Karbi Anglong digital news forum ahin pen lapusona bang ku aphan pinrem lo lapen ningduk chepaklang lo lasi ke bang zilangani madu ham phang asong lapen ratchari asong sitame lapuson kether ke hab kipi pede ji aphansi Karbi Anglong digital news forum ahin pen chuning lo si pini nilitum la bangso pherangke amai mate la so list long nilitum ki pachekta ke lalo he kedam dang ports tame nilitum phang ke kher ke ha pena hatum dolo anparda ke thengji ang sitame dolo asi la so teng la langdam pulote media tum phang ke freedom avedalo sila puson mo pi sitame kabede ji phansi nilihin mate mai po hin pen em mosing tiso phan tuning hilo lapen artu kedo atu maphan pachini ji aphan ke mo lidama general secretary do forum general secretary alangni phanle pachini apor bangke ke konsulo nangong ke aku puthot alangni longpen lidum arju konsina Perpiglo itum Karbi Anglong digital news forum mai prohan kening nangji ki punang laman bangke litu mai pu ban pachi igato wai fit tame nili pandame aku doi kolo potsi nang pek poning delo potsi ni dai son son yelam nali tu ma thengno gijai pon kang tungelo puenlo lak kachet ther kachap culture bang dili tum tom nang dili chuniri labang dili kai fit budagali jatali nili chuniri request kacet hari kacet culture bang itu bang pawilang tu nalitum ethang kam ciklemun lapen nilitum setame nilitum ethang kam ciklem lapen nili putuji ki lalu don't shoot the messenger nilitum ahok kupima lasi nalitum ang nuwan ko junu dapta hai ar jume senda hai ki ho ki phik gota hai setame ahok kupima lasola mang nilitum ke nalitum ang nupaklang ko be it anybody nilitum ila specific council bhan ke jong dam bulam kali ba indu em bhan ke jong dam kali so as a general alam sili budam lo nilitum kupima ke theklong labang ke nilitum paklang ng pokko lapen nilitum hal lage arai tang pidalo laso kapaklang ji bhan nilitum labang so sai ang deng bondo ase hut pena bang ke nilitum bong ning choi palak paru do dai mini lason news arang litung ani ke hanga tek pen paklang kom peda to dik ning ke ho lason do boka he sitame kachepakeng seroi ahong klam do nilitum phan pini ke chok che nang theklong lo nilitum nang pu de chok sitame ke ther pen bang kare re tangji niling chuning rigang to ma la asi aku ru thulet letot po don't shoot the messenger nilitum ta nalitum asana thaksi rara sayang asai sini tum tame kemchon lasi nilitum da jong si aron pen jong si boundary pen jong sini tum kapte pulo nilitum anang paking rumne lasi puji lasona thaksi ingraji pen satame nilitum labang so puthat press note ke salam bondo nili body ponik koi po Karbi Anglong Digital News Forum stands for press freedom and journalistic integrity. Karbi Anglong Digital News Forum strongly condemns the recent actions of Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Amar Singh Tiso, who on the 2nd of November called a press meet at his official residence to condemn AK News owner Augustine Kramsa for publishing a news piece regarding alleged anomalies within his department. The executive members' labeling of Augustine Kramsa as a criminal and the subsequent threat to file defamation and criminal cases against him is not only an attack on press freedom but also a blatant misuse of his stature and power. The media's primary duty is to raise questions and uphold the truth without fear or favor.
it is imperative that those in positions of power understand the significance of a free press and refrain from resorting to pressure tactics to intimidate or harass media organizations, regardless of their stance. The freedom of the press is a sacrosanct principle enshrined in the Constitution, recognized as the fourth pillar of democracy. E.M. Tissot, who took an oath in the name of the Constitution before the Governor of Assam, is duty-bound to protect and safeguard the unbiased reporting of media, fostering an environment where journalists can perform their duties without fear or reprisal. Therefore, his recent statements labeling a media house owner as a criminal solely for carrying out his professional responsibilities are deeply concerning and contradictory to the values of a democratic society. KADNF would like to raise these pertinent questions of whether similar coercive measures will be directed towards other journalists who dare to report on matters concerning the EM's office. We urge Mr. Tissot to refrain from using derogatory language or making baseless allegations against any media personnel. Such actions not only undermine the credibility of the office he holds, but also set a dangerous precedent for the treatment of the press in the region. The Karbi Anglong Digital News Forum stands firmly in defense of press freedoms and calls for responsible and respectful conduct from all public officials. We express our disappointment and disapproval of the statements made by Mr. Tissot, which are a direct affront to the spirit of a free and independent media. Apang security particular si ilatum mic dun mic pun kini hidup lute alang ni sekame di ko. So press meet ki fano kok lage komo president itu mamai ku mata ningi lo asila solam si uli ka lo lo kasi ni tum ni liki pudaya mangela lo ni to ke ekeli sabhan chole lo sonalam ku ikudun kali athema ni tum mangke kumane press kumane husband jongsi apolo buton alam to khode ni to ke hara arda bunli la ekeli sabhan ka dun buton kali ni to gela media kutima kisum kumane media mangse apolo buton alam ki buton karbo buton to ko blote Nalange, ini tungge, dunjaje, bukan ke ada dunji. Atau media pada itu kado kau ada istilah tu. Masih forum pelan itu masih media pada itu mangke masih pulau. Mana aja hosong se apa pesan mana itu sih mana lampen pedingge deh, bah karbo rokok pada nalange itu. Kirim sangat kali, kapre hosong itu ada dunji punya. Ini tungkan ini benar benar lampak lah. Betul, lampu sini sudah ada. Lapor peringgi sana. Lampu tak. Nilihin penta open itu kacatana samsat lo. Ini media politik, aku pernah lama paklang baik politik. Manihan kecok cina lama paklang nang kopo, manihan kiro tapi pipo nang kopo. Kiro alam lok si paklang ni betul lagi media kali dia tu. Asal kecok cina paklang, jadi si herberry pulte media kam saya betul lagi. Gunda puson di Jepang lo, puson kita kehapang intona. Media tu mamina kam paciklam dong Vietnam. Media dokok si rat tentang hal berita tak kacini bawah media Tuhan dikamkin dan bangke ington ni kita kehap bangke ington ni. Ini yang lebih kerja hidup lute. Lah kita tentang siam tu orang menghang sembi di radanu sembi eklom dah di media bang cek. Lah sinani tu mihin tentang siam tu orang mengkilo pergi kalau kan. Dak masih kan dah dalam mangge. Athema kita tentang form has kami ni tu ninji kono. Kita tentang apa rustami kiong tu pherangke itu pas kancek kether ke hap lapusan dulu CM lapusan kali dulu kapre Condemnation tentang lo council ke jaga tu sampai kancek dulu si lapusan bangke mau pika beda je fansi non pini pe mau ke banjian ni ang sidame lapusan ka beda je fansi dili tum lapangso afaram bensi tuning di tu banglo la itu anak mau fansi dame
Ate pini ke dilituma media phang. Pinangan Karbiang long lo ke tua in hapon lo ke ther ke happen si. Asi pini dilitum thegong lo AK news tum phang. Pige AK news long lo ke ther ke hem ku phang. Pinap ke news phas tum handa pu pinap di ke Karbiang long live ta du pu. Karbiang long tu dia hem ku tum handa la puson ke ther du pu. Asi itila tu lo si dilitum Karbiang long ke padam pu. Media tuma freedom ke avilo ma. La solam sini de omosing tisu aphang ka su panggang tungwa. Namun itu non pulau threatening si pulau statement bang itu sila threatening yang proses yang itu begini legal process kalau so long macam lagi dili cuma kam lo lah di proyek bang bidang inisiatif jadi lah setelah ke lagi ala di proyek bang kan sih abang kok pulau bang dili cuma bang ke just solidarity cepat lang nih lagi solidarity cepat lang si legal option bang ke M2 bang PC kita yang jimal lagi lang li reading sebelum lah bang kan kalau bukan bang hilang tuh kita lihat dulu kan itu sini akan saya kita urusan separation dulu bang kan saya gini lu bang legal option aja loh kapre gak tahu ada dalam mati legal option aja loh lalu